The Designers, Lia Afif, Rahma Ika, Gita Orlin, Temi Wahyuni, Tata Triska, Magdara, Riris Gofir, Mihalul Abrar. Official makeup and hairdo for Surabaya Fashion Parade 2021, FIFA Cosmetics. Art Director, Deden Siswanto. Show Director, Stanley Isfahani. Choreographer, Agung Sudir Putra. Music Director, Joe Anderson. Terima kasih kepada FIFA Cosmetics sebagai official makeup and hairdo. Royal by So Clean, Give Hijab Body Wash, New KLT, supported by Pakuwon Group, Sheraton Surabaya 2021 yang berada di atrium Tunjungan Plaza 6 dan temukan koleksi para perancang Indonesia hingga tanggal 5 Desember 2021. Pada pukul 6 sore nanti akan hadir Fashion Parade by Indonesian Fashion Designer. Terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Come on, dance with me. Penikmat fashion Indonesia, inilah MS Glow X Juragan 99 Garment X Rumah Kinasih Splash Clash.